ole bunyi ni som pasari January nia chundar som panile thumli nia hele hinin trade ka opena hele hinin trade ka opena hele candle singai vela hinin trade ka opena chunin ka stop loss karon hit trap ma sin dar som panile achan bia khanin news om don ti ka shemi lawa dar som panile chan bia khan news ron om thut mea ron kami khanin candle ron ti sei va ka target profit karon hit ngala trade kami som vel bak akan open talawa chun kan target profit karon hita ka target profit is split vel wang khan ron titlem dole ka cheng san ni ka kai lawa target profit ti cheng za sum ko le pasarinya chun ka trade na lot size 0.01 lot size ania chu hai in munga dar som pan hile minute som ni pathuma ka open khania 12:30 che khan news karon choka chun ka target profit karon hita thutane trade akal rei ka ringa ma singin minute som po tling lowa tikhanin aron ka target profit ron hitane news eng news ne kan enchin lok nga forex factory an lo tanga GBP ka trade na kha GBP USD kania forex factory khanin ta in retail sales GBP US GBP khanin mi currency pera khan ron news hemi asen hi chonin high impact news ang khania mase asen na song khe market effect ron nei lemlo ma singin tonomi kan trade open a khan candle karon sei suta chonin ai minute nga ro ton nuwa candle khanin hemi candle sei tu karon recover le tan don ani mela kan target profit ron hit ma ang renga bai sei lo takin ting chu ni ole kami khatun ka trade open nia ole trade dang kan ko kan lak chonin kan en hoi don nia choin tuna boni friday nia saturday le sunday chu trade at alak don lawa market in tosa monday ya kan trade chun don nia thank you